مرفه हो गए अभी حقيقتي إما لبوتي أخونا أختون أرغم من كتير مروجن داميها إنا كبلوغا إكاني ما إكاني دو كدوم فوغا أرغم من إبرمي أنني إبغوتكي أي أرغم من كبلوغا مي ولدا فان ميها يبارا مندغو وغوت إبغوتكي أي إنا يا وربودان إكانو يركن إحساس وغوت أي إنا يا وربودو فتنة وركم قبروغا كبلوغا كورمتوغا نبغوت إني إبغوتوغا إنا يا سؤال تكرو مونغ بدي إهم النبي صلى الله عليه وسلم أقول منا وربنا إرشاد دبا فوا كمنعي أقول من ميهك والد مفهوجا إيه أبي دين ويم مه وكان إنه هيودوا كودينما إدوا توجا خاصة قتيجا يكليك فان إرشاد دبي كبولوجا سؤال تن إبيجا ديجا إنه سابتو كان دبون إدي دعاء كرما يكليك فان أقول منا دسكت دبا فاوي حديث بلوغا أسباب إنه روح udutakang ufulle maffahuga enege ruhu alun enege kabbalan iyadawegen dan adi enege gata malaike bekalum wadagin ene ya sual qurbane man rabbuk wama dinuk wama taqulu fi hadha ar-rajul tibage dinaki kobato tibage rabbaki kobato adi muhammad sallallahu alayhi wasallam ya meduga tiba bunane kiketo miswalta komme mihkaves qurwegen dan iswaltaka rangalu jawabu muslim alutakun war fasihakamaguga dene ebamihum bunane rabbi allah timammenge rabbaki man allah timammenge dinaki islam dine adi muhammaduge faanaki emmi faham wadagin nabiyaye e swaltakan ifaden ebamihum jawabu devu makuga goadabba bekatago goadabwane an qad sadaqa abdi timang ilahuge mi ala tedu hadafi teduweri jawabe mi ala difi efahuga ifada mihekan amuru kurwene fa afrishuhu min aljanna taka sorugege endu dankole Allah subhanahu wa ta'ala tayyar kodebba wa albisuhu min aljanna adi sorugege feran turu kurabigin efahuga suwaruge waftahu lahu baban ila aljanna enega kabbalun suwaruge dorukule kedigende kihine kongotakakkan man Allah moladdenodiga mani mi ghaibuge kame so hadith furtoga asfami mani efahu enege kabbaluga ni'matuga eba ogende qiyamata jehende eganekkolo suwaltaka jawabu nudewe kamuga wani nama nudewunu kamuga wani nama efada mihekamuti hitama efada miheka iswalta wewe gadiga ena gomundane timanneka nenge mistakun efade chekiyati timanna aduwe hime eneka jawab taka nudo enekis duniyamatiga horiru muslimeke bunimihe mu'mineke bunimihe dinaki islam dine bunimihe namas iswal takkurwe gadiga eneka muga tawfiq libigen nude efada miheka Allah subhanahu wa ta'ala efada miheka nidai beka muga miennani Allah hadratun ala dogu hadafiye an kadhaba abdi timang ilahu gami ala dogu hadafiye enen sual taka jawab nudo nefoga narakage feeramun ene feeran turukurege medani adi narakage endudan kolotokun endudan kolen enettaka alifanuge endudana tayyara korwegen dani adi enege qabrun enege kabbalun narake dorekkenige medani enarakage huna wen ene libi hore qiyamata jehende Allah subhanahu wa ta'ala mi hadith fulan awul min nazar hangar awul min benge kabbaluga azaba adi kabbaluga ni'matangi ikkamek kirtu qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala kabbaluga azabuga wa ka dhikru qurba fawe an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya Firauna ena tabawi mistahunga wa ka bayan koro man Allah wahi qurbani hinduna haviru ebamihun azaba waruga den hushele hutte adi qiyamah duhuga evrum boduwegen ba azaba kan ebamihun gendevenet miatugas man Allah mi ishara qurbani qaburuga kabbaluga mistakun debe azaba qiyamatuga kurin debe azaba ge wa kan bayan qurbani em qur'ana sunnatan algum min nazar hinga dairu algum min fennenge boy kabbaluga azaba kabbaluga ni'mat tammi haggu tedukan mikan kaman algum min furihaman imaman jehek مرفه हो गए अभी حقيقتي